Beli apa tu? Kita ada ais, kita ada santan. Dapat kutik apa tu? Kita ada serai, kita ada sili dan minyak hidup. Wah. Fi. Bye. Bye. Kupas apa tu? Kupas petai. Awak kan tak suka ulat. Okey, nak banyak petai. Okey. Boleh. Cukup tak? Cukup. Okey. Tak ada suara ke? Tak ada. My favourite you. Nak bagian mana? Apa-apa je okey. Bagian misai boleh? Boleh? Okey. Oh, kita lupakan bilis kita. Besar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Sedapnya. Thank you, baby. Sama-sama. Sedap ke? Sedap.